kazani jawan urenge wakati mwingi batana hapa habili yemdaji kaudu uongozo le jumba la behewa la hensi ya Komoro harmanti ya Tunisia adamla consul ataje sama zai hotengoni hunba hajanza kevan haizo kwezi kanao kawale ajota handani nikiwa Fatiha ikarbungu Fatiha kadrubunga hitima ikaisitimiziwa ngadroveshi waidua wajima na Sheikh Wahab Sheikh Khalid ikahalidi harongoa ngadrubunga hamara bili Sheikh Imran yatowe kalmatil wad hararu ngadrubunga zukiwa Munir atekeleze makalima wan hane ngadunjia halmali kalima la rais uongozo wa nazioni wa Komoro harmanti ya Tunisia hatanu ngadrubunga kalima jorongolo ne president wa conseil wa Ezad ikange vanu engea bo karnoka wale jota shi mzima yao yarimke Fatiha kalmati shukra samahani baka salma kana sidwan kalmati shukra ngajorengwa ni manyasi per David yego hautimiz jota shi mzima yao yarimke kalmati shukra ilivyo jo Fatiha shukra samahani فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين فيزي ضمانا ووزو نشيوني أنا ياسر عثمان ضمانا مزنجر جي كلام وهو الزوات وهي كونسوليا كوموري أنا فحار مشيميوا PCC وهي أيزات كاو دوار وسوليا رمي دعايا تينو مضمانا matende mikonsia hatu hayo nsipia zikiwe mwana nyasi Munir ukawa mujihundo hotengoni hunu no wananya ukawa wakabano mwana nyabukawa ya kabano ukawa hari rongoza abandi hotengoni hunu henia izuro ya udri kau jihundo ya rejei ya jua sulimama banu ukawa yaliyo wananyasi mazuki watukufu wakao mjunda wanu atelelo ni mheshimiwa Mbaba David kwa maana hanyo tipia hizi daraja za hatu wakao dirjunda wanu wadaya komiseri nuwana nyasi hizi daraja wakao dirjilo wanu hason tipia atazibaraka wakao lumahudhuria warambezi wa hatu hizi mgojo mhifadhi ni yarifadhi wanazisilamu wa tipia Arangosho bahashinu ridwese zetu za Kiislamu tungoji tukufu rambi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الله سبحانه وتعالى يقول لنا زهر من القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Rashari zanamu haku wanadamu zisilamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kure amrishwa ngurongozo yo amba telefoni ilahi rabbani
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harumiza ya ayyuhalladhina amanu wanida wala nungo kaudu wa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngam aminu kaso ndulo banu ngarjin rawo mungo ni malibaki insha Allah abona ni baba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngadi ngoli we mashishiyorishi akakar japara ni presida jeke amam gaba minja mvoti wala kar japara ni mbaba jeke rambari mtu aisha mrujo kanamna ka jokiri kaka tanafanya lajao wala njapora ni zuki sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ulongozo amba ittaqullaha haqqa tuqatih namre Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haqqa taqwa wanu hasisin riando ajojo amba ittaqullaha zindeyabo amba haqqa tuqatih Mwenyezi Mungu ndo wa kweli wanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba innahu alimun bi dhati sudur ujue zidohar mezimi zahatu abone wasi wanadamu baada ya rogoziwa ila kimori jikome maruhera angali inga Mwenyezi Mungu haukweli amali na mukao ya ripararme aya yinu yuni jokote zaritimizi baada yao au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakabone su hayati baada ya riumba haba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kajaumba imajini ni mwanadamu sio kajiri maabudie ino bahamu ya kauli sina ripari harume aya yinu igiri juwe engar tokora Mwenyezi Mungu uje ama haqqa tuqatihi kanzu haqqa taqwa ndo Mwenyezi Mungu ndo wako ili mrate ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wakao ngiharu msiba baba au ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wakao mrazinga mania ngiharu mashida wakati wakao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wakao neema ija aliwaza رتجواز كان Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kwanza wazi zile neema Mwenyezi Mungu yarinika kana tushinda Mungu hizo ni neematul hayat na sina moyo akana baraka mwana nyasi bokao baraka na Suleiman uniishi maana yeye na Suleiman ajuanze neematul hayati yenu yake ni Mwenyezi Mungu wangu sukua hapo uja yesi sirlona mo neematul hayati yunga rifa tuka hijereje أيها المسلمون حب اتقوا الله حق تقاته لم تسندروا أبو حقوي ونادم أو كل من قرلون ومنو غرج فايديا ونفاق حقو هرمزن يزاتو أمون مزي علامة المنافق حب إظهار الإيمان وإبطان الكفر ونادم بتشوف بنو سواء نمنا يمكابلا يندي ونبلوموني كابو زينج وكابو كزيدا وناي كابو ناركين تسبيو جبريل حقو ila taqwa ya hatu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarijailia harmon bokao wa jura Mwenyezi Mungu mro wako ili ya Rabbul Alamin. Akautimizi harmwe aya amba wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ij'alna min almuslimin. Ritife wakana baraka mruna wani hata nchwajoka hufa shikiafi mwanadamu Muislamu. Namna je hajokamba mwanadamu yangalia yatife shamujoka nanga kutoka mfa haundu natoka haruma ura Mwenyezi Mungu hata bani shahari sisindri haba wala tamutunna illa wa antum muslimun au kara anza rakarjanze mauti kijuri waswini arishidi zete na wakana raidi ngasi duniani jokili maudu bwana Mwenyezi Mungu yako wose demani amba wala tamutunna illa wa antum muslimun hakuma dunia haba ya ayyuhalladhina amanu aba imani hiyo amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ramazani nguzo Uislamu ambaye mando al-Islam Uislamu lihaka huja al-iman shahaka utimizi amba wala tamutunna illa wa antum muslimun Uislamu au kama nada wakao hafuni kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hambange na jihad zoka mjona mbeboni ikahafu hii kalima hiyo katashiriki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imani haba yazidu wa yanqus yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah shay islam mriero har muslimu abuda zo taubatan nasuha ikakuja tubia hapo kuna ujua wazio baganungu ndokangwa tuko kaharma yebebe ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yodo bahamu tine aka urongo za harme aya ambayo alladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ritubio ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tauba ya kweli si tauba mrati ngo kansi ambao matubia na balangu choro hayao hapa jasema jini ambaye namna za unisio mko limaze
zikone so kama dada mhatubia mdurenga azma ukana sina ufanyale dhambi lote shamruka tubia wakati wafanyia tauba wadunga yao wadunga zilizofanyao ashe jua kabisa subhanahu wa ta'ala ranzi ikamrenda hanzi hamani ukansami utum habatu samia Mungu manucha banu sami tu samia hadi na gondado na imjo mazira fama bal Allah subhanahu wa ta'ala shahr rubuza tena habala taqanatu min rahmatillah la jibril wananyasi watukufu rabu ya wakati ulonunga si har madaraja mndu ya jirejezo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapo na risani wakana baraka jirejezo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala be dunia ngombe ndutiti hawa ma hayatu dunya illa mata'ul ghurur dunia be ndutiti inum dartingo bira swati pia narjikome harama semio za hatu kentire shirima na yasu wakati mukawar kahar ngari mole sinai karsu juwa ndo bivangu ranzi sisi ngukwa sulibo wala yesha ila dhimu mlawa hema na nyasi uke mraki nsiji fikiri ya babi fikiri yema mimi kati faro maudu wa hutila la banjaju wa mjoko na rasuli Mungu wangu namna je ikati usisi wosu Mungu mjoko ujimurobo hinri amali lati bisbukono nazifana njuzi kaunti dana zazani muda wakaburini ni siku ya kiyama narjikome zemio risani mria yale haramusi kwa wakati ya kinsi yajifanyilie muhasabatu an-nafs ajihisabu nafsa moya yangalio maamia ndio baina ya hahe ni Mungu wa hahe haukaharu nsamba wala tamutunna illa wa antum muslimun arendin biyo haku wananyasi watukufu enturjo kahenda rede mislamu awimane yaonise he maksudi namna hiyo kilimwanadamu hamba yukirato wa kalima kataka ulihisu kalima lalo lo zero limtoa har muslim amudu kahufu amundi nani ndio kana wala tamutunna illa wa antum muslimun ile wao hii wakati ukimrufanya tauba hii wakati ujua ngola lango si utubio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya usamihi madhabibu kama yafanya usiku ulale ikaushindi ujua habu woyo ulale kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah winji harmas ngarengwao harma telefoni harma zinji abom nugulalo kartu jua mnugujua mnuma sana rahamri jazi haukautu tuamba shad la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah fada mono mbele ulale usiwe bako jua yeye mtoka ujua wantina kaujua yani katumo kaundo tukaujua sababu kalima yao ya mwisho wala niyo la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah wanyasi watukufu rikaanza lishirizani hapo harmenokto hiyo risani rijikome hapo zemio za hatu rijifanyili ya babi mruyati makati mrujo urengwa ndio maana batubu ila Allah kama mwanadamu yeka jusubiro aweka juhenda akajua barua tubia shemana barua tubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala da watu kana makati shetani yutu shida mundu kama si mwanadamu lazima ni atufanya dhambi kama si mwanadamu atungo sha makati shetani amagujwa mbala uhuyanahum ajma'in hakaza illa ibadaka minhum mukhlasin badwaru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ikhlasi au kawa wakati wafanya dhambi urejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watubia Mwenyezi Mungu hawasamie madhambi yao kwa kuwa Mungu wenye mengi wananyesi watukufu sikaanzani sheri Zimbabwe harbu ila mahaba baina hatu hanukuta ya saya au kama ngoni mwa wanapokawa baba juku aishi fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu ama rajulan tahabban fillah ijtama alayhi watafarraqa alayhi ngoni mwa hadithi tena ya wanisiyo mtume sallallahu alayhi wasallam amkana thalathu man kunna fihi man wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma an yuhibba al-mar'u la yuhibbu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سكهتني شيء لذيذ هكو حديثيو أو بيرني بابي وكما كتسيو يابا كان ركيرا لساني هاتاي محبة يهي بيني هاتو شرقوا أنزانا هم يزمد سبحانه وتعالى. مرات زي منايا بيجو كيري ماولو ندونغاني ندوبا حسانا نقول ملفوف. مرات زي منايا بيجو كيري maulu katika manyola honi alikira likume libe nyumba mrata nze mwananya bakari jote ngweni kamjore ngali mwenzi nchujwa la babi au kari ngasi almeni kontola le president na president abuna tupenya wanzani eze titira ronizo la haba an yuhibba almar'u la yuhibbuhu illa lillah maswahaba mabema katika hadithi ya rongolwa hena mnduga tosingale mwananya mabia
ya Uthman Abubakar ngamuhanzo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili abajua ngabo kaona nonzi yani ili unatujua fikiro kana bado kile kema nama iswamanze bana kuna ngumu na mwanzo mwahe baadhi msianshi ndo mzima ndo tujotoro honi hina mna hiyo shareni ngasimama ndo natingele mwananya ndo mamjie rais au mwana mapepe ngamuhanzo ha Mwenyezi Mungu siku wangu ngo mwanza baada vitu bamintu hanza bawende Mungu ngamuhanzo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili leo maudu kali parobanu rijirga shi hawo ma dhilli yawma la dhilla illa dhillu abo hamme hamshe hindi taratibu yonsi pia ngari shoka tsumala honi ngaboko kwati baba mzima kwati mzazi mzima shariki wangu wahanzana ranzani ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bayu de juri fa maudu e kali para aba istama alayhi wa tafarraqa alayhi mwana nyasir kada sivile imam haro Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ifadhafi biwe parise na debula mdunga no watu da sinani akawa wenji sisi romano kataka manzani wae ajabu rifanyila zinji au ya jiarive au ya jistari tuanzana ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ile ilmu ya tengana batima no mdungano abaha yenu harifarikisha katujua enda weje maana tukaenda shikama ulu mzima nasema no hapara shayajua kana alhamdulillah ndina mananya wajula na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yensu ya para hende shayabaki habaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ritiliwaze hautimiza ukema na yambo namna hiyo unanya wa Mwenyezi Mungu kama na nyamro hende mndo kambiwaza kwamba inqata ala amalu illa min thalatha au ilm yuntafa'u bihi walad salih yud'a lahu haungo ni masi amali kwa zura je yamfunde zedua ana nyuma kweli ka hende wikimbiwaza kwa sijidani mabezi ndio Mwenyezi Mungu amrehemu kwa ndo yali ngawe harumwe marengwe hini baba hangu kango obedua ustocheli mwana nyuma hakola buduga na hamungu sheheni mwanada kwa ndo duga na unai wewe nda rudani shewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe sheleke mwana matikada mimi naye kaharu amali njema leo hapara maudu na minjo pa ikati ile wote mliwaza maudu jokiri kati fuma angola mwana bangu na mnjona mimi naye katika nishelea amunga mjiparo ilipara ni masonti pia alikiwandu wa ubeshelea zedua zehe mwana yasi rikiwandu hini banu kaundo ridio karja manunga rombe dua shati da banuga ikari na wabaru ngabona zadunga nando sijidani kama zadunga nando mahala nyingine ni kwa kaundo ridio rikichumo obeshea wananya kaundo wahenda dua njema Mwenyezi Mungu yawarehemu tawajiluko banu waliyo o harma neema wakiharma furaha waishi harma makinifu Mwenyezi Mungu awajalie wakiharma daraja za juu za mbinguni amali namna kwa yunisiwa tena harma hadithi ambapo dhukuru mahasina mautakum ardu vungua zinjema za huwa watu yanaporujo unganiziza harumika ni hatu wana Zimbabwe ukani mananyasi alhamdulillah hazala wana Islamu au wazi watu waislamu au kama Mungu ni neema huu au wengi sisi wa Komori rijua Mungu kanima kwa madhamana watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lao bokao faransa namba aliyo haruma sensi bokao kafiri wa babada mzazi wote ni Islamu amujo kana mzima Islamu mzima kati Islamu juju affecta mwe mwana makatia tanga wanawe namna Uislamu tsenga ya baba kwa maneno baba yao mzida alhamdulillah shukran lillah imani yasi hazara ni wa baba na mzazi Islamu wamleli harmanzi ya Kiislamu hasomo hakumsomesha hizi misomo ya chini ya usui misomo ya watu haroha haishia mwanzo mbele ndio kwa wajulaniha ilmu na manufaa haka sibe wakali ni mafundi wakao wasoma hanjia shioni hasomeni hini amesheleo makatiru hamazi activities zake yukiri balaga rekebisha warekemi kurungu somo Qur'ani namna isomao sindinda changu shumoro yenye kweshi wa shamauni da shahata kausi soma yenye kiwaze haka mruka kawa haka hanzi ilmu hasomo zero haka uyanza liwuje dirisi sina ule mdunga no beni ya haini fami hakali wema na mazuki watu wa juhawa hii wasahumu hau antaba harroba msonti pia roba no ila mahabba ya hai ni famili ukaka kauhanzi mama hai wazuki wahi masti homjini ini hata liwano hata ni conscious for homjini wanti pia kwa ni sawa na namna kukao watu tabia akihini babangu kukao ya kujimunda haka hanzi famili hai haka hanzo mdunga no beni ya hino wanadamu haru hayabu baada ya timizemi somo ya baki ndio mtsa Senegal kajazia shihindi yohanjia harbi konti kina shioni harumishia abangani jiparo ni barabara au kasonti pia ngaramu wao mngoni wao muhimu karike bazima ubazima mngoni wao mnyanya wako ni unanya wakina shioni ni unga simano sonti pia ina mnungu tao
mimi kama tino ngozi mkombe mshukuria ukamungo ni mwono kwa warumishia mamandadi ndio yarunga na maizi sisi mrie rumishia mandadi watu ambaye mimi ndo bala ni mwono shayi hataabia au kana baka krizi harika association yatu rinyeleza kajaba zile mewa shahar bitina anjia arwezi ya mishimo hatela nise harumishia harumi ilia onisi ule mjitole wa hai bila hai ni nsoma ya wezi la zonti pia zilakata zojamu ya jazi chaza nisa kanzido bonzi nadu naijana hai awasila arwezi ya Senegal hazidungu ajamu Tunisia aliwore namna bokaundo la konshi bazima bane tarehe zoli mana barudo hamba abuli umunadamu nejipangie ro le umunadamu kahalawa kinasi ndizomwambia ikarro nganza kinsimando la meza njema zema nasi katajo abantu haide namna rakaonyesha ramuwawi la rumjima yae bele hapa ramuwawi la rumjima tutakabazima mrie mona sitso furahi rikabazima mndingina programu kaumambia yeso kataporo haraya wallahi mikadiwaza kama mtu lazima manyia rabara za pedro wa masiu 22h simpara sama mina taabu harwani garla hata ni waswidi rujwa zugulata fi trazir min zamasi abukete kamulinga hata indina takbir Allah hino wakati shile namna ya hati ubazima ile namna ya mdungano ni maslahi haya katachomba abo hakana msafara hawi hansi no ili yasaidie yapoda amini ngabona wenchi wakamunga nikaba luka na sina kujwa mbaya kwa machengo kwa kaunga kaya mahakaka mpira ikanga sibazima ikanga ngasi harmazi mala ni mwanti pia namna kwa kaunga yako itaamuli ndani ya watu ya sisi sonti pia ramba udhukuru mahasina mautako hii babanu kwa kaunga kujuka mtimunda likijuma bubaze jema zahi mwananyasi ritawe haku kama hii mwanadamu ndasimama yujufanya kosa ritawe haku ngamjiparo reparane banu wananyaswa tukufu mimi mumfanya naye ikanga mina mwabaha mtana chansingele Imran fanya naye ke rubadili ili rekebishane au ka ikabuja rekebishaba mambo bitende yonzi roja ko unronzi hata ninzangu mje kwensulo fubaza bizangu abo hande ni hadani wesi mwanadamu muislamu wa kweli au kama udhukuru mahasina mamchuka hapo kama tindi Mwenyezi Mungu awe hadithani Mtume sallallahu alaihi wasallam akakanda kwa mdi shahada zenjema zimbiru mbedo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamsami yamhifadhi abuka mjiparo parania sonti pia hina tingo bukao kujuka jihonda shariki jumuga zituma zinimwana nyasi araire Muislamu rikyo jumu vumba zituma zaatu rikyo jumu ukabazima njipare haku parani Allah na ramzani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakweli ereshele ukale orija maudu ngarjulawa biseye tini kwa message ni mwana nyasi shadi ya ni behemani ya ukana ngevanu ukana hashkuria hapo hapo msoro ngwa hizo anambia hapo zikibujo zonesa sheyo message kwa hawaswi alhamdulillah akabla kana sinae akaomba kubiki yake vanu shaye wakati iko obligé arejea atake hareje komoni ke harbe dua yenu Mwenyezi Mungu amwashulisha kwa Mungu inshallah maudu yajiasi leo mjinidia wa mama ambaye kanga sifatima na hashkuria hapo kula taamuli baina hatunaye kula mdungano namna kwa ndo rakaya na ile namna ya jia hisukana huko ebinge na family shati muniribani shasonti pia sinde familia hai inshallah ngarjona na hasa haya mpanzi mwasikusudia retihensi ukaba mumu niriyenderu ngua sharti juma ukabazima mwanashi watu na mwana nyasi ndevano rikiwango ka familia bazima ya witi kemo ni halawa sirabaki ribanza usana shanguri pa baso tipia rezingari lo jamaa watu ngrasi remana nyasi bukaambia hende heze duma arwaro na mo rikibazima kamjokaze kalima yangu yao na ushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum Assalamu alaikum. Sehemu wabana tijihimisa aheletina ahawan yamunir kumeni nushe jenbeo mhonatanga wa mji wa Tunisia wa dunia kamili hakamra dunia no niveshezina la haba zahan nyonti pia nize juhudi marfanilia ahe association aho kumori wa lo Tunisie ahe ambassade ya hatu ze juhudi marfanyilia mrifanyilia juhudi ko kama ushindari rizibeshe mahaba shezo mkofanyile mwananyani mkofanya halillahi
abasa dinishela hizo almarhum adonambia kati mparo telefone wabe evanweni sana upara utsomba para manimero indajina ikakuja mparisa mdunambia percentage anambia uka vanuti jansa hedunia donc kabuja mparsa vano uje mparsa hundajina tazina abasa denziona sione madziho ya juzi siono ezijiti hajafanyiliwa alhamdulillah rabbil alamin abonge sina ukamle hata hali toka hanzani besheze marhaba amrongo ile daho hamuniri wa mbabahi wa mtatahi njeni beshe marhaba auka wanazioni walifanyilia kanyot ya munir kanyoti hiyo ikana beauty ya ndongo eze ndongo zijaka zijafanya abonge tikahujani ono ya hele tina ya hele da ni mwambie nukana ya wigile kanyoti hiyo kana ujua sisi rirumie donc garjo ihantiza wanazioni odwa jujua hizo wajuka ufanya hauka hizo la kaubijiri fanya kazi jafanya hizo mgudo yafanya na haina ndongo mgudo yafanya abo harelemu abonge hiyo kanyoti ya kaya kazi wa yabo garjo hantiza wanazioni ni association odwa jujua hizo wajuka ufanya odwa joshida wareleze hizo wajuka ufanya ya ubeshia marahaba ya waone salitengo haina mwanadamu yasaidie kanyoti hiyo Rwami ukana kartina kaharinizo wala kajahara ya wala tukabanga sina usiu sharibesha marhaba menji zo wafanya sha kome kanyoti hiyo ikana beauty ya ndongo ezendongo kazijafanishiha ya bonge sisi kama ujori renge kanyoti hiyo shanga johanti za wanazioni wafanya kaboti na ukamleha ku nsoka u mbeshani marhaba menji ngulijabia ya association rike wazima rido hanzana rido julana ritike wa maranga bahi babanunga wajukana njema ya association heju banga mona nga bondongozi nji engeka wajaka association hauka wajaka mkwentu wazima mtwami nukana joshida tsaganyile tangweli shazinu pia indi association nizendongo bodo wazima wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Honorable Monsieur le secrétaire du Conseil en Tunisie, président du Conseil de l'AISAD, secrétaire général de l'AISAD, président du Conseil de l'AICT et ses membres, vice-président de l'AICT et ses membres, chargé islamique de l'AICT, Monsieur le commissaire au compte, représentants des membres conventionnés, membres de la famille, nos chères sœurs, chers Comoriens étudiants, assalamu alaikum. Je parle en français pour m'adresser principalement à notre président du conseil de l'AISAD pour sa présence ici. Merci beaucoup. Envoie ce message au président Fredo et à l'AG de l'AISAD parce que vous étiez avec nous depuis le début. Vos messages de soutien, le jour de l'enterrement et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours là. Merci beaucoup. Et permettez-moi de parler en comorien pour bien sûr bien envoyer mon message. Wakomori watukuf, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Simibanu hakana gamjuwe ikaya gamjuwe bahikawe akti kayo virgilia si wanazoni kensi longo kayo nyangu gamne akinika hasuti pia ezero zili mafundi waveze message namna ladhimu shahele zina takira isi ndio faradhi ndio wajibu ni message vanu message kaya ni muhimu. Les questions ya ego question ya ukana mujihisi ulionga sivamu wakati wanasuya ye ego shinu hindi wakati kaya mnungu jiniko valeri anamne kaya oke jabili wakati mrajihisi yo anamne kaya oke jabili
Iyo ihundra suti pia. Simavamana, wasumavamana, wakana hena mrishifu dahoni, hena mrishifu mahala, hena mruhana kali mahala. Wahau jisi njema, na mjisi manati somo, na mina akili, na mina kompetansi, mafano usumesuwa nama. Wahau jisi na mneka yao keti njema. Mneka yao anga mtawandamu wan respecte. Na wano respect yumduniki washambuka jilika. Ego yotsongesa oruka shiliana. Oruka shiliana ntushile mwana mamananga mi president. Ntushile mwana mana kamina plasia haju. Sidiwaza kabanu jana tikantsubanu tikantiyabo. Hawamezisita ngamdu koordini si heba aboje ni kentiyabo mrajna jarenge plus. Dunia yenu nubira nutu. Wanazoni wakatunizi mahajana, mahajuzi sila walu mahamu. C'est comme ça. Abenje makamru haja mahala, mrafu, wasa hawanyanya, rata hawanzani. Ha? Yonjemi. Gonge tungesaka mwanyungu habio ndongo kutuishia. Mchuze bari, rongo bezara ka rongo. Tinjema. Mina akili hanawe. Awuntuishiria mna master 2 wana BTS. On a BTS on a matajirana zi master 2. C'est pas bien. Amna doctorat on tuishilia. Msomo l'école ya haju msomo FC. Atijab. Osharima Mwenyezi Mungu sutipia sisa mzombo kana ye kairi mwasi ndiye mkanguru Mwenyezi Mungu. Sidokana nge mkudu, honge mudu, honge na muskili kasina muskili nge mtala nge mfubi. Atijab. Narishiliani maana muniri wanwajuha warupi wajabanu wanroone sura yenu kana muniri haka mwanadamu wanrupia. Association yenu ini hatupia inti yaseri inti daula na rengeni cho hiswali hatuka inti daula kabati urungo mshahara bana au contraire sidela za pesa ya hatu kabati ulukana ngamjo wanadamu tipia si sawa ruhunre bahati leo jerenge vamana hani awenge watukufu kana baraka ikanga urongozi virao na hii harumesha ma njema kamtsengelesha majeri hadisi yoti njema kana bravure hula umani hula kabutambu hula yoti njema parce que jahon urje wanzane na banu université ode mahaleka yao hobonze umala ko onrujulana hakana maudu ngarusa komori wala utukanezi hazi wala alamu jamana makadha ngetoka nziro kama durisi komori tuna mwana mahafeza Khalid bakana atsumrongoza wala katunizia konfirm madhara yoti njema awe mwana kumura tukufu mwana kumura tukufu rirenti zemiyombi na rirenti sikanizo sha yona suya ndati ambukana amitino mewa ninja no mewa ni PCC ni president no madzina maudu karna ukanayo kini hama udu ya seri banu kewani ke president maudu ke komo maniponeshare akimrajina ake directori mahala ya mliko vacances kutina mtengela bahari janaska president yakum narishiliane dikevadzima donikane mihono ngabo taabur rongowe weti njema insha Allah taala mizimgu na jalie munir mahalali ka halala mahalani kwema mizimgu ambaye madhambi yake usonne kanoti kaya urifana si association mjane conseil ne ontipia irifikiri ya ukana ikayutika yao injia hema kusadaraka dhumania mapesa yao ngarudia tu sadaka komori meze orfelina harumemi sihiri ainsi de suite ili insha Allah taala mafadhila ya wasfini mwanyasi insha Allah taala marhaba mingi. La consul des îles de Comores, Monsieur le Président et ses membres du bureau de la communauté comorienne, Monsieur le Secrétaire général du bureau exécutif de l'AISAT, chers membres du Conseil consultatif de la communauté comorienne, chers doyens,
chers parents du défunt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de l'Assemblée générale de l'Aïjat, je vous dis merci. C'est très triste d'apprendre une telle nouvelle de la part d'un jeune qui cherchait sa vie et qui avait un projet pour sa famille, pas pour lui, mais pour sa famille. Tout homme qui quitte son pays pour partir à l'étranger, il cherche le bonheur pour sa famille. Si ça ne tenait qu'à sa petite personne, il allait rester au pays. Nous vous disons merci pour deux choses. Un être humain, peu importe tout ce que tu as dans ta vie, tu ne peux pas t'enterrer toi-même. Sa personne n'a cette force-là. Il faut que les êtres humains t'accompagnent. C'est pourquoi être en famille, c'est très important. Merci aussi pour une telle mobilisation, pour le dire merci et l'accompagner avec la bénédiction. Même si nous avons des milliards, ça ne peut rien changer à sa vie. Je n'y pense pas, dans cette mosquée-là, ici, qu'il y a des personnes parmi nous ici qui a donné un centime à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous garder en vie. Et ni aussi quelqu'un qui dit que le fait que moi je n'ai pas d'argent pour donner à Dieu, c'est à cause de ça il a ramené un membre de ma famille. Il n'y en a pas. Il fait ce qu'il veut et sans rendre compte à personne. Si le Dieu Tout-Puissant a fait son travail, c'est triste, nous allons pleurer, nous allons dire tout. Parce que c'est un ami qui est parti, c'est un jeune qui est parti, c'est un petit frère de certains qui est parti, c'est le fils de quelqu'un qui est parti, c'est un être humain qui est parti. C'est triste, mais c'est une façon aussi de nous envoyer un message pour tout le monde, surtout nous les jeunes, pour dire que on peut être jeune et partir sans tomber malade, on peut être jeune, partir, on est sur le lit de malade, on peut être jeune, partir dans la mosquée, dans des maisons, peu importe où vous êtes. C'est un message fort et c'est pour nous dire aussi que il faut respecter encore davantage notre religion qui est la religion musulmane. C'est très important parce qu'à chaque endroit où nous vivons, le Tout-Puissant nous envoie toujours un message. Il nous envoie à travers un membre de la famille, à travers un ami, à travers une connaissance. On ne prie pas pour une autre personne, on prie pour sa propre personne. C'est en islam, quand j'entends les gens dire « je suis musulman, je ne prie pas », pour moi tu n'es pas musulman. La carte d'identité d'un musulman, c'est la prière. Et à chaque fois, tu fais l'ablution avant de prier. Je pense ceux-là qui maîtrisent très bien le Coran disent que Dieu pardonne quelques péchés. C'est pourquoi on dit qu'il faut toujours renouveler l'ablution. Et dans la semaine, il y a une journée qu'on appelle le vendredi. Dieu dit que il y a le jour de vendredi, il y a des heures précises. Quand tu demandes pardon au bon puissant, il va te pardonner. Entre la prière de 16h jusqu'à la prière de 19h, l'intervalle là, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire c'est la meilleure partie de vendredi, là où il faut adorer Dieu, il va te pardonner. Et pour ça, même si je ne comprends pas la langue comorienne, mais je suis musulman, j'ai capté quelques versets dans le Coran que nos confrères ont cités, ainsi que le président. Je vous dis merci. Il est bon de faire des rappels dans des moments difficiles et dans ces moments-là. Parce que nous sommes jeunes, on pense que tout est permis, on peut aller dans des boîtes de nuit, on peut faire tout ce que nous voulons. Mais la meilleure des choses, nos parents, nos amis,
nos familles qui ne sont plus dans ce monde-là. L'avantage, c'est quoi pour eux? C'est à chaque fois, on s'assoit pour prier. À la fin de notre prière, on dit que Dieu leur pardonne. C'est tout ce qu'ils nous demandent. Tant que nous sommes en vie. Et quand tu perds un parent, tu es condamné à faire la bénédiction pour ton père le jour-ci, jusqu'à ce que Dieu te rappelle aussi. Ça, c'est une dette que chaque homme et chaque musulman doit accomplir. J'ai perdu mon papa ici. Il est venu et toute la communauté subsaharienne qui regroupe 30 pays, Sionais. Un jour, il m'a appelé, il dit, il était venu pour un traitement de 3 mois. Il a fait 1 mois à la clinique, il m'a appelé, il dit, tu as confiance en Dieu? Je l'ai regardé, j'ai dit oui. Il a dit à mon petit frère qui est médecin, il dit à ce dernier, sors de la salle, je veux m'entretenir avec ton frère. Il dit, il y a une seule chose en Afrique noire, quand tu es malade, on pense que avec qui il y a un conflit, il t'a jeté du sort ou bien il est contre toi. En tout cas, il a colmaté quelque chose pour ta maladie. Il dit, un bon croyant, il y a 2 choses que tu dois retenir. La façon dont tu es venu au monde, et dis-toi que le jour où Dieu va finir de faire ton travail, c'est le même jour que tu vas aller au au-delà. Tant qu'on est en vie, Dieu n'a pas encore fini de nous fabriquer. Le jour où on ne parle plus, on ne respecte plus, on ne mange plus rien, c'est le jour où Dieu a fini de nous créer. Et nous allons nous retourner vers lui. C'est comme ça, il m'a dit. Et il m'a dit, dites à les médecins de me libérer. Il y a des maladies qu'on ne peut pas traiter. Je dois être auprès de la famille. Quand il est rentré, c'est là-bas qu'il est décidé. Donc c'est pour vous dire que chacun d'entre nous a perdu des proches. Et nous prions Dieu que Dieu les pardonne et qu'il les accepte dans son paradis éternel. Merci encore une fois de plus. Nous sommes vraiment contents de telle mobilisation. Et surtout, entre nous, rien que la solidarité, la famille simple ne pouvait pas faire ça. Ça, c'est l'islam qui nous enseigne la paix, l'amour et le sentiment de ton prochain. Et j'espère que d'autres communautés aussi prendront exemple des îles de Comores. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kwezi Maislamu matukufu, kamjuhadisa hema kaulia hangwe namna hii, narambi lau kana atiu Allah wa rasul wa ulil amri ya wakatsende na hadisa imagwamanaha tuwaritendea rangwe balozi yabo yutsi yaingu yabo njatawa yabo njahini shanga mjuhadisa hadani dohotsoto sa za heshima za konsula hatu representewa na SG wa hatu mwanama Fahad watsinaudiwa za ya delege wangi banuhero zikwa Monsieur Darwesh delege wa Hiligara watsinaudiwa za hezentosa ne president wa hatu uongozo wa unazioni wa jihunda wa Tunisia na utosatsena EPCC wahe Aizat ne SG wahe
madai watukufu, mamambro conventionnel, wanasho hatu mlodarini hiyo, Mwenyezi Mungu mhifadhini alifadhi. Wanama watukufu, lazima chungu madalinu rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namjutsa samaha dani kima kaulu kajashido jamema banga mjua ya ukana sonsi pianga saru matanga sha diskuru ya changa yoti sawa na diskuru na mnembaji ikasirungu wandu yabo tsirumwa ikasirungu wana yabo dawe mari folu mashashi sihimiswa banu nensi ya washir sihimiswa banu nensi ya bamba sihimiswa banu nefami sijihimisa bandamizu kiwahi rimshukuru yeni halisi au kana hezinga uzahani ne jitihadi mafanya rangu ensu emanya nyasi mwanashi wangu muniri hafa riwono ezajir uwanyanya onsipia rangu uja uwanyanya yatuzala nabu minhum antwai na imari abiza wandu wanyanya Hasani Mwanze Rafiu waupia watsine fami wajuha pezerongo hizo ili wamsaidie na ili yahunde tahatima njema yabo ngwabe hamu natanga aungarebe hamu natanga huo oliho densia ya bamba nensia washili ili litahi haina samaha ya ukana ibiri hauza ube hamu natanga huwandu onsi na ubeha message ya ukana banura sirluhum ndani rwalobonze wabeho munatanga uko yabo kwezi ikatsimbi banu yabonga miyo place haku ya ukana na bembabi yezinjima za munir au karamba rudambe zinjima za ikansuhamba kidwaye na himaba na nsuhamba kizuki wa hemondani na nsuhamba kikochi wa ukana tsikanda minamo mpira na nsuhamba ya ukana tsikanda mina Senegal yehata nzima msitso yamba ngamjoka radhi dadaishe wakati wende mwinji shamitsi na ulatsa haku msanem nishilemba ba leondami maudu mdwaji shemba rongo njema njo shinda niambe yotoka naye mwanyanyasi munir Mwenyezi Mungu jo muhifadhi Edward Sumaba ikeshifa yahe oli hakamrume mahalisi haukahakamruwa wanadamu wote mriye mwona mdutsoteha manarambilwa kayo yosoda yabo kwezi omjua hangu tika homjua Senegal bwana andenge hani hands auka imana hasala washili shasiri mndenge siwa bambao karnau jauhini mana wakati yoka khiana kwa paso wambeze kweli kijambo ingarsungo ukalia karswanza nambeze kweli makati Hombiro Senegali hangu ilinje hunu tsimieshi hazila tartibu njema zake nemisomo yahe na ulaunduwe mawari sija hunu sija simono au kasi mtandia hunu chaja simono haila namna yahe nezenongo njema zahe haina mndu ya mwone ya msese mnunge na problemu ezenongo pia sina hamba ya tufanya shamso juhamba imba nongo ya kanion wanadamu wakaweziju yabo mndu hamandi wo yujoka yo khiyana kakarjambe zenjema zahe yabo woramba hizo yabo nsuhambia harma yensi ya bambao hizo yafanya au karamba rambeze njema rangu hunudani kuchobonzi yabo rangu komori hujahuni au kama ndizo na hamba wanama ijoka khiana hakuwe kwa one video nja wavumbu wa halisi wanyanya wahe bambao surtout haswa haswa wa mjwekoni waheje balfutu wabe hao mnachanga hao au kanangu ashukuri yao neze juhudi azifanya garbo humu mnachanga hatu si wabambao sirlo hunu nwalobonze haina nsiwalio yabo garjota samahaku ekaho liho kaljashinda rabiri pia mana wakati ngo mshashi shamsoka hanza
mswamba wana makaulu hawe makaulu ni namna na ishinda sinaye hauna ishinda mina muniri na mswambe zangu mswamba zangu oli hunga mjojo uzambaba yabo kwesi ahenda nakazi makaulu yangu kanjwe shele zambabi au kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba ya ayuha nas ittaqillaha na Mwenyezi Mungu yabo hora Mwenyezi Mungu abujani kuzinji Mwenyezi Mungu jorifa munanze sis ekabanu ngasunu ulimwenguni munanze kaidu arasuma bantu yoshifa na utasamaha ekangabo mndu yabidi ni mvungwe bantu ba sihafilishiwa hakuho wakati abo lazima respected garjo utasamaha na haina zabirambi bantu garjo kainu dua lazima siwa komori ekari onana lazima resaizi samazatu aqulu qawli hadha wastaghfirullah alladhi wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.